اگر حاضر در گوگل یا اینکه یوتیوب ضرر تلفن های موبیلی نویسیم و پایش رو ذکر کنیم، عادتا ما چی رو میبینیم؟ همین رو که تلفن های موبیلی با انسان ضرر دارن، با سلامتی انسان ضرر دارن و انسان رو با کسری سرطان یعنی که رگ مبتلا میکنند. در این ویدیو باشد با همون دلیل هایی که در دست دارم من کوشش میکنم که غلط بودن یعنی همین فکر رو با شما اثبات کنم. السلام علیکم با همه تماشاگران، من سمیر شما باشد در کانال وی مستوی قرار دارید. برای شخصانی که میخوان که فهمند که در حقیقت همین تلفن با کسری سرطان انسان رو دچار میکند یا اینکه نه، توصیه دارم که تا آخر ویدیو رو تماشا کنند، زیرا ویدیو ممکن که اندک درست‌تر می شود، اما باور دارم که در آخر ویدیو شما با خلاصه عمیق میایید و مثلا برای خودتان میفهمید که تلفن ضرر دارد یا اینکه نه. سر میکنیم از اونی که حاضر در اخبار عامه، تلویزیون و رادیو و اینترنت اگر گپ در سر ضرر داشتن تلفن موبیلی به سلامتی انسان رود، در آنجا حتما ما چنین سخنها رو میشنویم یا اینکه میخونیم یا اینکه میبینیم. ولی استفاده از معیار زیادی تلفن‌های موبیلی به سلامتی انسان ضرر داشته، شخص را به بیماری عصب گرفتار نموده، به بیماری سرطان نیز آورده میرساند. از کجا پیدا شدن همین عقیده رو حاضر به شما میفهمم. چقدر که در بالا قید کرده گذاشتیم، حاضر در گوگل ضرر تلفن‌های موبیلی مینویسیم، پایش رو زیر میکنیم. اولین سایت یا اینکه سامانه‌ای که گوگل به ما پیشنهاد میکند، این سامانه جمهوریت است که در آن در مقاله‌ای که درباره ضرر تلفن‌های موبیلی سخن می‌رود چنین آورده شده است: اندیشه از همه مهم بر اثر استفاده طولانی تلفن موبیلی امکانیتی با وجود آمدن کسلی‌های سرطانی میباشد. آن را عالمان در نتیجه تجربه‌های بیشمار با حیوانات و آدمان گذرانده‌شان پیشنهاد نمودند. کدام مثال تجربه حاضر میخونیم؟ تابستان سال 2003 عالمان شوئدی هنگام تجربه با کلمش‌ها اظهار داشتند که شاه‌های موبیلی در مغز سر کلمش‌ها پیامدهای ناگوار آورد. حیوان‌ها مدت 2 ساعت زیر شاه‌های تلفن موبیلی قرار گرفتند. بعد از 50 روز این تجربه عالمان مغز سر آنها با یاری ذره‌بین تحقیق نموده خرابشوی رگ‌ها و منبع نورون‌های خشک شده را پیدا نمودند. چقدر که رادیاسیون موبیلی سخت‌تر باشد، همانقدر ضرر رسیده زیادتر بود. خلاصه عالمان خیلی راه افتاده کننده بود. از احتمال دور نیست که به مغز سر آدم نیز تلفن‌های موبیلی عیناً چنین تأثیر منفی رسانند، چون که ساختار آن به مغز سر کلمش مانند است. در اینجا گفته نشده است که این رو کدام عالم گفته است، مثال خیلی این تجربه را گذراندند. شما تصور کنید که کلمش‌ها رو 2 ساعتی 50 روز زیر تأثیر این شاه‌های مثال تلفن قرار دادند. در اینجا گفتن نشده است که تجربه رو کی گذراند، اما وقتی که این رو به زبان روسی، همین تجربه رو به زبان روسی اگر پایس دهیم در مثال گوگل، مثال ما میابیم که این رو کی گذرانده است. خیلی حاضر من با شما همش رو میفهمونم. تجربه رو سال 2003 خیلی که در اینجا نوشته شده است، عالم شوئدی پروفسور نیروخیرورگ لیف سلتفورد با همراهی همکارانش از اونیورسیته لند گذرانده است. این تجربه رو در 32 کلمش گذراندند. کلمش ها رو در قفس های نه اونقدر کلان با همراهی تلفن گذاشتند و هر روز 2 ساعت در مدت 50 روز، شما تصور کنید در مدت 50 روز زیر تاثیر همین تلفن قرار دادند و در نتیجه در مغز سری آنها چقدر که همین رسمی رو که در روی اکران های تلفناتون میبینید، همین خیلی تغییرات ها در مغز سری موش ها پیدا شد. رسم پیش و بعد از تجربه گرفته شده است. اما شما یک چیز رو نیز به نظر گیرید که ایمونیتت بدن ما نظر به ایمونیتت بدن موش یک چند مرتبه زیادتر است. ایمونیتت گفته قابلیت خودمحافظتگری جسم رو میگه، یعنی که بدن انسان از هر گونه کسلی و آرزی ها خودش رو حمایت کرده میتواند. بعد از همین تجربه خود پروفسور لیف سلتفورد در اینترویو با شبکه BBC نیوز اظهار داشت که ما باوری داریم که همین حادثه‌ای که در مغز سر موش‌ها رخ داد در مغز سر انسان نیز روی دادنش نیز ممکن است، اما برای تصدیق این گفته‌ها
мо ҳоло далел надорем, яъне ба забони русӣ гирем агар доказательства надорем. Худоро шукр. инро худи профессор Лейф Селфорд гуфт. ҳамин профессор ки таҷрибаро дар 32 муш гузаронд, ҳамин хеле гуфт. Аммо дар бораи ин дар маҷаллаи ҷумҳурият чизе гуфта нашудааст. аз ҳамин сабаб пайдо мешавад, мисол одамон мехонанд намехел чунин маҷаллаҳоро, аллакай дар мақсади онҳо ҳамин фикр аст ки агар мо аз телефон зиёд истифода барем, албатта ки ба бемории саратон гирифтор мешавем. аммо баъдан аввалин видеое ки дар Google мо мебинем, вақте ки дар мисол поиск зарари телефонҳои мобилӣ менависем, ин видео тааллуқ дорад ба шабакаи аввал ки дар он низ ягон далели рӯйрост ки мисол телефон инсонро ба касали саратон, яъне ки бемории рак гирифтор кунад нест. танҳо суханҳои мисол забонзада. аммо аз як ҷиҳат дуруст аст ки мо бояд аз меъёр зиёд телефонро истифода набарем. мисол агар гӯем асал ки асал аст, мисол ин қадар ба саломатии инсон фоидаовар аст, аз ҳад зиёд агар истеъмол кардем, албатта ки ба саломатии инсон зарар дорад. аммо агар як фикр кунед, ҳамон шахсоне ки дар телевизиону, маҷаллаву мақолаву радиову интернет ин қадар зиёд доим ба мо ғами мову шуморо хӯрда, ба мо дар бораи зарар доштани телефони мобилӣ сухан мекунанду гап мезананду менависанду нишон медиҳанд, оё худи онҳо аз телефони мобилӣ фикр мекунанд ки истифода намебаранд? бовар кунед, якчанд маротиба аз мову шумо дида онҳо зиёдтар истифода мебаранд. барои чӣ? барое ки онҳо худи онҳо журналист ва блогер ҳастанд ва телефон аз ҳама чизи асосӣ, мисол барои блогер ва журналист аст дар ҳама вақту замон. анакнун ҳозир видеое ки пешкашатон мекунам ва исбот мекунам ки ин фейк аст, ин низ ба шабакаи аввал тааллуқ дорад. биёед аввал видеоро тамошо мекунем, баъдан суҳбатро давом медиҳем. тамошои он ба хулосаи зарурӣ биёед. дар паҳлӯи телефони мобилӣ маъдани оҳанрабои нармро мегузорем ва бубинед ки ҳангоми пайваст шудан бо телефони дигар маъдани оҳанраборо чӣ ҳолат фаро мегирад. ба гуфтаи мутахассисон ҳангоми бо касе тамос гирифтан узвҳои сари инсонҳоро низ чунин ҳолат фаро мегирад. акнун телефонро хомӯш мекунем ва бубинед ки дар ин ҳолат телефони мобилӣ ба оҳанрабо таъсире намегузорад ва як маротибаи дигар рақамчинӣ мекунему тамос мегирем. марҳамат, тамошо кунед. мехоҳам баъди ҳамин хабара шунидан, фаҳмидан ана ҳамин видеоро аслиаш, яъне ки оригиналаш дар канали Рӯшани Сборка мавҷуд аст ва соли 2015 дар ин канал гузошта шудааст. то ин замон зиёда аз 2 миллион просмотр гирифтааст. хабарнигорон бошанд, ҳадди ақал худашон як маротиба ана ҳамин таҷрибаро нагузаронданд ки исбот кунанд ки дар ҳақиқат чунин ҳолат рух медиҳад ҳангоми занг задан бо телефон ва ҳангоме ки дар назди телефон майдарезаи оҳанрабо қарор дорад. аммо вақте ки ана ҳамин видео соли 2015 дар интернет паҳн шуд, дар ҳамон вақт бисёре аз одамон ин таҷрибаро гузаронданд ва худи ман низ ин таҷрибаро гузарондам ва дар натиҷа ин таҷриба дуруст набаромад ва ҳозир бошад яке аз мисол видеоҳое ки ана ҳамин таҷрибаро фейк, яъне дурӯғ буданашро исбот мекунад, аз YouTube якҷоя тамошо мекунем. Добрый день. Хотим сделать опровержение на видео, в котором рассказывается, как телефон вредно влияет на магнитную руду. Сейчас мы сделаем вызов. Видите, что телефон вызывает, и никакого действия не происходит. Вся фишка в том, выключим телефон, выключаем телефон. И вся фишка в том, что в том видео под столом у них расположен был магнит, который... Видел Мумитроль, да, прошел? Создает иллюзию, что типа телефон дает электромагнитные волны на руду. Вот и весь секрет. Мы гении. шумо ана ҳамин чизро дарк кунед ки нурафкание ки телефон аз худаш хориҷ мекунад, яъне ки шуоҳое аз худаш хориҷ мекунад, ё ки ба забони русӣ радиатсие ки аз худаш хориҷ мекунад, ана ҳамин телефон баробар аст ба радиатсие ки микроволновка аз худаш хориҷ мекунад, ё ки телевизоре ки ҳар рӯз шумо тамошо мекунед.
و ана ҳамин радиатсия наметавонад ки ДНК шуморо мисол тағйир диҳад. аммо дар байни олимон то ҳол баҳс аст, зеро баъзе аз таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки ҳангоми аз ҳад зиёд истифода барои телефон хавфи гирифторшавӣ ба бемории саратон 1%, ҳамагӣ 1% ё 1.5% зиёд мегардад. аммо баъзе аз таҷрибаҳо умуман чизеро нишон намедиҳанд, яъне ки нишон медиҳанд ки телефон безарар аст. баъзе аз таҷрибаҳо аз сабаби ана ҳамин номоянӣ созмони тандурустии ҷаҳонӣ менависад ки телефон мумкин аст ки ба саломатии инсон зарар дошта бошад. аз ҳамин сабаб телефонро мисол дар рӯйхати техникаҳое ки ба инсон зарар меорад даровардааст. аммо шумо зимни шунидани чунин хабарҳо бояд бо эҳтиёт бошед, зеро аз баромадани телефон на он қадар вақти зиёд гузаштааст, на он қадар вақти зиёд аст ки мо телефонро истифода мебарем. аммо ҳозир дар айни замон тарафи ташвишовараш ин аз телефони мобилӣ зиёд истифода бурдани наврасон, хурдсолон ва ҳатто кӯдакон аст. барои рух надодани ан ҳамин гуна ҳолатҳо бо кӯдакон ва ан ҳамин гуна ҳолатҳо дар мошин аз падару модарон хоҳиш мекунем ки фарзандони хурдсоли худро аз телефонҳои мобилӣ дур созанд ва ҳангоми рондани мошин аз телефони мобилӣ истифода набаранд. аммо ҳозир гап сари ин ду мавзӯъ намеравад. мумкин иншоаллоҳ дар оянда дар ҳамин канал дар бораи ан ҳамин мавзӯъ низ видео шаваду. аммо ҳозир бошад ҳамаи он маълумотҳоеро ки шумо дар ин видео шунидед, дидед ё ин ки гӯш кардед, шумо метавонед мустақилона худатон даромада хонед, бинед, гӯш кунед. суроғҳои ҳар як ин маълумотро дар описанияи видео мемонам. яъне ки агар шумо дар YouTube тамошо карда истода бошед ана ҳамин видео, метавонед даромада худатон маълумотро хонед, бинед, гӯш кунед. барои омода кардани ана ҳамин видео рости вақти хеле зиёд сарф шуд. аз ҳамин сабаб агар видео ба шумо писанд омада бошад, лайк монед, дар канал подписатсия кунед. инҷоро биҷиқем тамом. видеоро поделиса кунед ба дӯстону шиносонатон дар имо ва WhatsApp, то ин ки онҳо низ фаҳманд ки телефон зарар дорад ё ин ки не. метавонед фикрҳои худатонро дар комментария нависед. ба ҳама барои кор дар паноҳи Аллоҳ. хайр.